Pony Kanduna Tourism Amadi Polo Masana Chakat Hanaba Pandamda Marching Polo Complex Chief Minister Nongthombam Birena Sangakre. English Singaniga Supna Kunfawada Malaria Laina Mutatuna Laibak Asigi Oina Manipurna Malaria Laina Laitaba Ahanba State Oinaba Pandam Thamli Haina State Malaria Officer Na Hairi. Amasung Manipur Public Services Commission na laukiba Manipur Civil Service Combined Competitive Examination 2016 amukhanna pangthoklabaya leire. Mayam bakrum jari adom yengbiri basi Impact News ni ai Pinky Okram hauji pungja si fawbagi maroi pa pausing miyam da pizari. Manipur ki polo masana chawkat hananaba polo sagol kannanaba amadi tourism chawkat hanabagi pandam da semgat sagalakliba marching polo complex ngasi Chief Minister Nongthombam Birena sangakre complex adu sangabagi thoramda Chief Minister N Birena Parliamentary Secretary gi matangda Delhi daga chattana tawribasi oiroi Parliamentary Secretary hapnanabagi bill pass tawkre makhoina palingai matamdana yaba atopana pairakandana yade haibasibu karino haiba wafamsu fongdoki. Chief Minister Birena Makataradun Hai complex asina lam koiba singlak pada mafam asi miyam da sukana ba fangalagani langol chingdagi marjing ching amadi marjing dagi kangla fawba lam koiba singna chathuk chasin taunana ba cable car sizinagani complex aduki lambi changfam oigadoriba khabam lam khaida gate sanana ba lupa koti anisu kaithok leire haiki Ibudau Marjing Kuvam Haingangda Department of Tourism gi makhada saba complex adu sangabagi thoramda loiraba matung Ibudau Marjing ki khubam asigi chingthakta poni sagolgi mitam khingadoriba mafamda Paikhalakliba thabak thoram singsu Chief Minister na yengsinki semgat sagatliba sing adugi khongjel tapi haiduna mahakna pen daba fongdoki yengsin baduda yaukhiba tourism department gi official singna matam chana loisenba ngamloidaba oitaragadi atopa contractor ama sindoklaga thabak adu loisen hanana bhonau haiki ngasi sanga kiba marching polo complex adu Ministry of Tourism Government of India ge sentang makhada lupa lak chamaga kulhum doirom changna sabani complex asi na loigedaba polo ground su complex adu ki manakta leiba lamda athuba matamda semgat pa hauragani hairi Manipur Pharabani sigi sinbalangba tawkhalakador mayam punamoksi PPP model haidana government ga laikai gi mi yaw de bayaro yamna tungi birul nungaina le hoksunu tungi mirul do senthok leina the quality life masamo phana fazana le hoksunu adu gi dam kani ngase koina politics to ise polo modern polo ise Manipur da gi howe ise mase prithvi ne yet ngam drabale mani mod hoi ari ba polo gi sanaba horak poisi khara gi na bale loina masa voluntarily thoga ture loina lokthoknare masidai da koina praja phati ase kamai haidoino phalamdri koini ai haiba we politician we bureaucrats ai koina praja se phajana mai chumna mawong ta nai koina convincingly thabak tawram da bagi pore transparent leiram da bagi ne bangasi Manipur so tharamis Manipur ki sports amadi tourism chawkhanana bahonabada achoba thodang loriba Imphal East ki kairau bitrada leiba Manipur Adventure and Allied Sports Institute masi ki sanglen ngasi Forest and Environment Minister Thaunawcham Shyam Kumar na sangaduna khusinakre Nauna Sakiba Cafeteria amadi Information Center yauba Institute asigi sanglen sangabagi thoramda Minister Shyam Kumar na haikibada masibu hena fahanduna Manipur da sports amadi tourism chawkhanana bahonaba haibasi akoibada leiriba miyamgi achoba tengbang changi Institute asigi fibam chadraba lambi asi athubada semnanaba hotnagani karigumba lambi asi semlabadi tourist singna pamnaba mafamama oiriba andro hena naksilagani madugi mathakta masi yengba lakpa tourist singi masing hengatuna mafam asi Manipur gi achoba tourist lakningba mafam gi manungda yauba ngamgani akoibada leiriba miyam dasu chanaba thabak piduna state asigi seltum gi fivam fagat hanbada mateng oigani maramaduna uran chiru gi khunja singna ayaba piribadi masidagi uran chiru dagi andro yoba lambi asi khudak dagi semba hauge haiki Minister Shyam Kumar na makataraduna lamdam masida leiriba miyamgi marakta masagi furup ki oiba apikpa wakhalon thadokuna punna chatminaba matam oire chawkhat thaurangi thabak thauram singda sothariba khudingmak
मेंखटनादुना लमदम मसिबु हेना चावखटपा मांजिन थाबा स्टेट अमा ओहेनसी हाइकी निंगसिंगबा याबदी ngasi संगारिबा मणिपुर एडवेंचर एंड अलाइड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट असी हौकिबा चही 53 की ममांगदगी एक्सपीडिशन टूरिज्म अमसदी माउंटेनरिंग दा मीटिंग चंगदुना लाखिबनी हौजिक इंस्टीट्यूट असिदा लम कोइबसिंगना अहिंग नुंगथिल नाइदना लैबगी खुदोंग चाबसु पीरिबनी उड़ान चिरू फारगा पे अंदो से तारा याम शॉर्ट हुए बस उतम सेम के सिंगना आई अंदरोपुर की विलेज रे थार कांदा अंदरोपुर की विलेज को जो पाउ दियो रखले मासी की गुप्त किसु मोइ इस ओने में सेम ने पी मेमोरी तो से जाओ मोइ किसु सिला मी डिप्ले के सिंग तो किदे ऐसे उड़ान चिरू की किलोमीटर मंगा हम संग सिबु थाव है से ओने में सिम से हाई दस यारे ऐसे अंदरो जी फाव में लबी उड़ान चिरू यारबा ए एकदम हाई दे हो गया नहीं ना ऐसे लबी जी फाव दे अंदरो जी इम्फान जो बसी सिने से किलोमीटर तांगो रहो उड़ान चिरू यो बसे अदर किलोमीटर से अमनी वहां के लगा किलोमीटर ट्राइन पान को में फान दियो है अभी वाकन से थादों ना पृथ्वी साफ ले थाले बा योना रे अभी वाकन हो ना मसीदी मसीना आइगे लमनी मसीना मानी लमनी मसीना अंद्रोनी मसीना कैराओनी सिना सिरूनी सिना केनोनी तो तांको ने खासे पतम नत्रे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लैबा साधु चिरुदा नेशनल प्लान्स बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मखादा नौना साबा वर्क शेड गोडाउन एंड ड्राइंग शेड ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स की बिल्डिंग असी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के डायरेक्टर जनरल सिद्धांत दासना संगादुना मियामदा सिनख्रे लोइनना नुमिनिनी की ओइबा मेडिसिनल प्लांट सिंगी मरमदा पांगथोकदबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमसु डायरेक्टर जनरल ना हौदोख्रे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अमदी बिष्णुपुर फॉरेस्ट डिवीजन का पुनः खुसमनदुना ngasi पांगथोकिबा संगाबगी थौरमदुदा अथोइबा मिथुंगलेनगी वारोल पीरदुना सिद्धांत दास नहाई ngasi लमदम असिदा फंगलिबा बायोडाइवर्सिटी असि इंडिया की ओइना अचौबा मफम अमा कनबा ngamli मरम असिना मफम असिदा फंगलिबा मेडिसिनल प्लांट्सिंग असि यामना कानबा अमदी अतांगबा मखल कया अमसु यावरी मरम असिना अइखोइना असिगुंबा पांबिसिंग असि मै थादोक्तुना अमदी यान्थतुना मांगलोइदबनी लोइनना सिजिननबा थमलिबा पांबिसिंगसु संगारिबा गोडाउन असिदा कुइना थंबगी मरु ओइबा मफम अमनी हाइना फोंदोखी ngasi ki thauramatuda saruk yakiba sadhu chirugi ningthau td droikha chiru nahai ngasi government na miyamgi yaifanana basariba work set go down and drying set asina khulasi ki oriba government ki ahanba property ni maramaduna सोथादुना लैरिबा खुल असिबु गवर्नमेंट ना मियंग चंगबिदुना मपुंग फाबा चावखटपा खुल अमा ओयहनबदा लैरिबा डिपार्टमेंट सिंगनसु मतेंग पांगबिननबा गवर्नमेंट की पुकनिंग चिंगसिनखी ngasi की थौरमदुदा फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी बिष्णुपुर की चेयरमैन के एस श्याम फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी की सीईओ आर के अमरजीत अमदी तोंगान तोंगानबा मरी लेनबा डिपार्टमेंट की मरु ओइबा मियोय कयासु सरुक्याकी So now timber, although continues to have its value, but we are also recognizing the other products which were so-called minors forest produce and which the people want to grow. Earlier the focus was only on what was the government's requirement, now it is what the people want. So this minor forest produce, or particularly the medicinal plants, the value was recognized and realized, I would say, quite late in the day. And as you know, this Manipur is in one of the hot biodiversity hotspots of the world, and it's known for its biodiversity. So naturally, it will have a lot of medicinal plants. So मणिपुर दा मलेरिया नाब की चांग यामना हंथरे इंग्लिश सिंगनी के सुपना कुन फाउबद स्टेट असिदा मलेरिया नाबा मियोय अमता लैहंदनबा पांदम थमली हाइना मणिपुर स्टेट वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल सोसाइटी के माइकैदगी फोंदोरकली लोइनना डेंगी अमसुंग जापानीज एन्सेफेलाइटिस नाब की चांग दी हौकिबा चहीदगी हेनगदलकली मरमदुना इसा इसादगी हौरगा चेक्सिनबा मथौ ताई लोइनना युमगी अकोइबदा कांग मरुम कोक्सिनदननबा इसिंग तुंगफम सिंग थंबीगनु हाइनसु सोसाइटी असिगी माइकैदगी अपील तौरकली कांग अमसुंग तीन मखल कयाना चिकपदगी नारकपा याबा लैना सिंह थिंगननबगी पांदमदा ngasi मणिपुर स्टेट वेक्टर डिजीज कंट्रोल सोसाइटी न सिंधुना नोंगमगी ओइबा मीडिया पर्सनल सिंगी एडवोकेसी मीटिंग अमा लमफिल पाता लैबा स्टेट मलेरिया ऑफिस दा पांगथोकी मिफम अदुदा सरुक याकिबा स्टेट मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर टी ऐसुरचंद्रना फोंदोकिबदा कांगना चिकपदगी संदोकपा लैना मखल तरुक की मनुंगदा मणिपुरदा मलेरिया डेंगी अमसुंग जापानीज एन्सेफेलाइटिस हाइरिबा लैना मखल अहुम असिगी केस हौजिक फाउबदा थेंगनरे
India pumbada English singaniga supna kuntra faubaki manungda malaria haiba laina asi eliminate taunanaba pandam thamduna kanna hotnari adubu laibak fabadi Manipur gi oina malaria haiba laina asi nabaki chang yamna hantharakpana maram oiraga English singaniga supna kun faubada laina asi state asidagi eliminate tauba ngamgani haina fongdoki Bisnupur district adi malaria nabagi case laitaba chahi anirom sure hainasu nungaiba fongdoki adubu nakalamaromda Churachandpur dagi nauna Khaidok semkiba Fairjol district adi malaria nabagi case hena laiba thengnari haina fongdoki mifam adu da saruk yakiba National Vector Borne Disease Control Program Manipur gi biologist T Kamini na fongdokibada karigumba English singaniga supna kun faubagi manungda Manipurna malaria eliminate tauba ngamlabadi India pumbagi oina Manipurna ahanba malaria laitaba state ama oigadawribani Maram maduna malaria da natana atopa kangna chikpadagi narakpa laina sing ngakthoknana bahotnabada isadagi hauraga community level da amadi laingaki maikaidagi su mari lainaba official singdagi laingak asibu pairiba health minister amasung chief minister faubagi achauba thaudang lay haina fongdoki maramaduna laina sing asi ngakthoknanaba matam chana kangkhal hidak lupthok piba kang marum chauthokpa ngamba nga makhal sing loiba amadi akoibagi fibam sing luna nana thamba tangai fade haina fongdoki 2020 भावदा मणिपुर दगी टोटली मलेरिया से eliminate तौरसी है पांडम जगह चंजिन हौजरबनी नाजनदी कम्युनिटी NGO सिंह लेकै लेकै लेबिरिबा क्लब सिंह यामना अखोइगी प्रोग्राम लापका मतमदा अमसुंग केसेस फंगबा मतमदा याम थुना पाउ पिबिरौ अखोइनसु अखोइगी शक्तिदगी मरी लेनबा डिपार्टमेंटदगी फंगबदुना अतोप ओइरगसु चिंगनबीबा लेरबा फीवर केस नत्रक अनाबा अतै लम कोइरुबा अतोप स्टेटदगी लापा नाबा लेरगसु अदुम थुना पाउ पिबिरौ असेंगबदी फोगिंग सी मरु ओइना नारबा युमदुगी अकोइबदा मदुगी पार्टिकुलर एरिया पार्टिकुलर सराउंडिंग अमलै मदु मफम खतदा कापगदबनी Hakchang phaba tingjang kaijang deba khunai ama semnanabagi pandamda Food and Nutrition in Health haiba hiramda interactive session ama ngasi sangai purauda leiba Lions Club ta pangthokre Center of Medical and Sales Representatives Union Imphal na sinduna thauram adu pangthokibani thauram adu gi amari leinana union asigi general secretary oinam Pravin na fongdorakpada lamdam masida leiriba mipum khudingmak ayambana masa masagi hingbagi lanfamda afang bachinjak pangchada chabagi hainabi ama leiri chari bachinjak aduna naha oiringai matamdadi thoidokpa phattaba fol laktrabasu chahi yam silaklaba matamda leina kaya ama lakpa yabagi oithokpa lei maram aduna hakchang noithok chawthokpada mateng pangba चिंजाक सिंह यारिबे मखै कक्ननबा अमदी मची ओइबा चिंजाक सुना चाबना पीबा कानबा सिंह मियामदा वाखल तामिननबा पांदमदा थौरम असि पांगथोकपनि हाइना फोंदोखि थौरम मदुदा रिसोर्स पर्सन ओइना सरुक याखिबा रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर KSH मंगलेमना प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस हाइबे हिरमदा वांगांखि चेन तानबगी नंगनबगी चेनब तौरी मैम सिदा इसादा एक्सरसाइज की मतम वालकपा चारिब चिंजा की अफंग फब nga की अफंग फब चाचलकपा मदुन मरम मरकांदा हजि नहावरिगे अखोइना खंगदबा हेगवा चेई याम चलकलो मतमददी मदुन हकचांगदा तोंगान तोंगान बलैना क्या अमा लाकपा याबगी अदुंबा चाचेस याम वांग लेबरिना रिटायर्ड CMO अखोइगी थौबालदगी सुगम डॉक्टर मलेमना अखोइना डायरेक्ट तौजरगा पसियारुगी माइकेदगी प्रोग्राम असि खरदसु मयाम पुनमक तिंजंग काइजंगदबा हबि अना याउदना पुजिनु सांग लेब ngamgudra हाइबगी वखलोन थमजरगा अहानबा ओइना अखोइ ngasi प्रोग्राम सिनजबनि Ngarang Mars ki tang kunga marida Imphal East District Police Commando amadi JK Lanmina fare hairiba kaisam ongbi mayang lambam sanatombi Elias Rias chahi kuntra manga asi RPF amadi masigi lanmi sanglup PLA ga discharge taukraba miyoini maram asina lup asiga karigumba hiram amatada mari leina de hairi lona thinkraba lup asina thokpa cherol asina makha taraduna mayang lambam sanatombi laifamna kachikhun mamang laikai hairiba miyoi yum panduna macha ani leiraba miyoini chatkiba chahi English singeni ga supna tarani thoigi December thada yum kai panbaga mari leinana loop asina discharge tawkre hairi loop asina yum palaba mau amata party ki thabak sinaba laite amasung mau oiraba singi rank and file pibasu laite hairi
नुपी अमा यावना ड्रग सिजिनबा अमदि ललोनबा मियोय तरेट इंस्पेक्टर W रंजित न लुचिंगबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नार्कोटिक सेल गे टीम अमन फागतख्रे अककनबा पाव फंगबदगी कैसामपात कोंजेंग हजारीदा लैबा युम अमदा थीब हुंबगी थबक चथबदा इंटरनेशनल मार्केट लुपा लाख 9 मुक्की ओइगदबा WY टैबलेट पीस चनीपान टोयगन अनि असेंगब नोंगमई मरु मंगा मोबाइल फोन 13 अमदी सेल ओइना लुपा लिसिंग 19 का मरफू फागत पंगम की हायरी फारबा मियोय सिंग अदुदी कैसामपात जेलर लैरक्तगी लाइश्रम सुशील चंद्रा चही निफु अपोपा एल तोम्बी लाइश्रम ओंबी अमरावती देवी चही निफु नितोय मपुरोइबा एल मार्क्सिस अमदी असेम पिकू चही निफु मंगा अपोपा लेखिरबा ए बाबुधोन कैसामथोंग टॉप लैरक्तगी सोइबम अबा चही कुंट्रा अपोपा लेखिरबा एस इबोयाइमा अमदी खुंद्राकपम अकेंद्र चही कुंट्रा मापन अपोपा के एस नरेंद्र संगाईपुरौ ममांग लेकाइदगी लांगपोक लाकपम जोन चही कुंतरुक अपोपा एल प्रेम कुमार लोइनेना कैसामपात कोंजेंग हजारी लेकाइदगी असेम गुदुम्बा चही 13 अपोपा ए सुनीलनी ngasi nungthil pung mari muktaba matamda laisram susil chandra gi yumda pung ani hena thiba humba chatharaba matungda polam singasi fagat pangam khibani haina Imphal West narcotic cell na phongdok laduna paumi singda fagat laba polam sing amadi miyoi sing adu puthokduna utkhi कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा कराम पलेंदगी चोनसोंग सोंग साइफू मसागी चही कुन अपोकपा चोनका फुन साइफू हाइरिबा नुपा मचा असी हौकिबा मार्च की तांग कुनी थोइगी अयुकी पुंग 9 ताबा मतमदा युमदगी थोखिबदगी ngasi फावबा थीबा फंगदना लैरी चोनका फुन साइफू हाइरिबा नुपा मचा असी ममाई कोइदाय नै कोइ कुचु मुई 5.4 इंची वांगी महाकना थोकिबा मतमदा हिगोक मचुगी जीन्स अमा सेट की हाइरी कनागुम्बना हाइरिबा नुपा मचा असी थेंगनबिरबदी मनाक नकपा पुलिस स्टेशन दा पाव पिबिननबा महाकी मयाम्बा इसाक साइफुना पाउजेलाकली इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बारोनी चिंखोंग दलैबा नोंगपोक संजेम बम्बू लनगई हाइना मिंगथोनबा ऑर्गेनाइजेशन अमना मॉडल विलेज अमा ओइना सेमगतुना माइकई अदोमगी मियामगी पुंसिरोलदा चावना अहोंगबा पिरकपा ngamkhre युम चामगा कुंट्रा मुकना खुंदाबा खुल असिबु लनगई की मैनेजिंग डायरेक्टर कम चेयरमैन तेलेम अरुण की लिचिंग मखादा सुपनगी नुमित मरफु मंगानी की मनुंगदा तोंगान तोंगान बा मखल की प्रोजेक्ट तरा हुमदोई पाइखतुना खुंजा सिंगी सेनमिटलोन फगत हनबता नतना पुंसी महिंगदा चावना अहोंगबा पुरक्तुना मॉडल विलेज अमा ओइना सेमगतखिबनी खुराई थौदाम लैकाइदगी अरुणा लनगई हाइरिबा लुप असिगी खुथांगदा खुल असिबु सेल्फ सस्टेनेबल ओहेननबा पांदमगा लोइनना पाइखलिबा प्रोजेक्ट सिंगी मरकता माइ पाकलबा खरा ngasi achamba thauram amaga loinena formal oina inaugurate tawkhre ngasi gi thauram aduga mari leinana arunna paumi singda phongdorakhibada khul asida sports academy ama linkhatle amadi masida yumthong khudingi yamdrabada miyoi amamamdi sports person oiri loop asina sinmi chamaga yankhai muktada thabak suba yaba ख्वांगी फी साननबा लायन लूम वीविंग सेट अमसु लमदम असिगी ट्रेडिशनल ओइबा फिरोल सिंग साननबा पांदमदा हांगदोख्रे था अमदा येन लिसिंग 15 पुथोकननबा पांदमगा लोइनना लोकल गी येन सिंग खक्तगी ओइबा पोल्ट्री फार्म अमदी मरुम कोकपी nganugi फार्म लिंखतपगी मथक्ता खुल असिबु लुनाना थमननबा पांदमदा डस्टबिन कयासु थमले महाकना मखा तारदुना CCTV कुंट्रा निथोय थमदुना खुल असिगी मॉनिटर तौरी मफम अमक खक्तदगी मई थानबा याबा LED बल्ब चनी मरफुतरा सु इंस्टॉल तौरे अमदी खुंजा सिंगदा हिरम अमा हेक्तगी पाव पीननबा पब्लिक एड्रेस सिस्टम सु थमले हाइना फोंगदोखी कुमजा लिसिंग अनिगा सुपना अनिदा लिंखतखिबा लुप असिना लेंगा की मतेंग अमता यावदना प्रोजेक्ट सिंग असि नुपी खुनाइबु सेमगतनबा वाखलोंदा पाइखलखिबनी अमदी नोंगपोक संजेम बम्बू मॉडल विलेज अमा सेमगतनबा असिना खुनाइ असिदा मपनिपाल तांगदबा सेनमिटलोन अमदी पुंसिरोल अमा पुरकनबगी पाउजेल अमा सोइदना पीरगनी हाइबगी थाजबा थमलखी
yam tangna puthokpa yam wana si honajarakpa aduga khwangi phi thamba lekhok phi gena chingba saba hol makhal amakhani phi sufam phi safamni phi sabinaba mi mangsil akanda aikoina ngasi masi yokhat nabagi pandam loinana hairiba kungang sigi senlon phagna bagi mateng pangna bagi thoram amusu oibaga loinana hairiba sinai phamsang si hol asida amuktangda nupi imthongi tholaga nupi chamaga yankhai phi sadana senlon phagat hanbata natana lamdam sigi mang khrani gai chingnajaba phi makhal amakhak thamba lekhok tem paidana nupi kayana sariba masidagi horiba dum hol amakhakni Christian lining chatpa singi maruiba numit ama oriba Palm Sunday gi thoram ngasi malem gi tongan ba mafamda pangthoknabagum Bisnupur amadi Kangpokpi district ki church kaya da su pangthokre aikhoi masel amaga ikai khumnau haina Jesus Christ na piramba pautak puning singduna ngasi angan ba ayuktagi hauduna church singda gospel isai sakhi amadi mahaki paujel sing pastor singna takpi tambikhi Mipum Kudingda ingthaba oisanu haiba hosana haiba wahai lauduna khulgi lambi singda church ki mioi kayana lauduna chatki thauram asiga mari lenena pastor amana Impact News ta lamdam asida khundaduna laiminariba furup khudingna aikhoi masel amana amabu athoibani khanaduna ikai khumnagadabani matam aduda lamdam asida chawkhatpa lamdam ama oigadawribani maram asina ishorna takpiramba wahai sing asi aikhoina inba matamda punsida chawkhatpa maratappa lamdam ama oigani haina phongdoki Christian singna maroina Prabhu Jisu gi khudam asi lore haraga ekhoi amaga nungsinaba amana amabu athoibani aina athoibani haina ningdaduna amaga achumbada ekhoi hingminnaba saruk yaminaba gi tungi punsida leriba Manipur tampakta hingminreba mi oi khudingma ekhoi amaga aina athoibani ningdaduna amaga amata oina nungsinaba asina ekhoi gi mangi punsi asde ekhoi hingminna si habe si gi paujal asi thamjan Matang swai se break amalawsage break ki matungda MPSC na lawkiba Manipur Civil Service Combined Competitive Examination 2016 quash tawduna amuk hanna exam pangthoklaba yabagi paw amadi Manipur amasung malem gi tongan be ipaw sing puduna lakjage Impact News bu mi engdatuna lebiu mayamba mukhanna taram nok cheri bulletin sigi makhata ba paw miyam de pisari Manipur Public Services Commission MPSC na lawkiba Manipur Civil Service Combined Competitive Examination English ngani subna tarataruk quash tawduna amuk hanna exam pangthokna bagi mami tarakli haribe exam asiki matangda semkiba Manipur High Court ki Inquiry Committee na exam asi asoiba aran bana pik thalle haina phongdorakle haina exam asi da saruk yakiba Group of Aspirants ki co-convener Kaisam Kishan na phongdorakli ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unaba mada kisan na hai exam asi asoiba kaya yaure khangna MPSC gi official singna niyom chumna exam asi chathaki haina ngasi faubada miyamda chaibasi laibak thibani answer script ta asoiba kaya yauramba thengnabadagi Manipur High Court Inquiry Commission semduna answer script sing thigatna ba khanganki Chairak asida exam asida mai pakiba candidate singna hairiba inquiry asi tawbiganu haina Supreme Court ta special leave petition tharamba ikai ningai ni inquiry commission na High Court ta exam asiki matangda report pikhalaba matung High Court ki dagi Supreme Court yaukibaga loinena Supreme Court nasu exam asi asoibana thalle haina phongdorakle hairi exam asi asoiba yaure khangna MPSC ki official singi karamba personal interest ta kupsinana ba hotnabano amasung mai pakraba candidate singna makhoi ki script yengdana na ba kari gi damakta Supreme Court ta che tharambano haiki loinana afaba matik chaba mioi khanna ba exam asi nahona na pangthokna ba hotnabada mari leinaba singna mityeng changbiyo haina mahakna phongdorakhi asuk yamna asoiba yauraba exam asi MPSC gi official singna gari personal interest leibagi namakta exam asi niyom chumna pangthokli haiduna sum saugatuna mayamda utchai bisi karigino successful candidate kharana High Court ki order bu regards tawdana karigi namakta only petitioner khattagi answer script yengo hairibano akhanba mogi namakta yenganu hairibasi kari yaurabano manungda kari lairabano si khoina ju khangningi lamdam asida lairiba achumba pambiba mayam singna khanabiu
नैनबियु अदुगा अचुम्बजे पुथोक्तुना MPSC की MCS 2016 असी अमुक हल्लंदुना अफबा कैंडिडेट खंची हैबजी कोई पांदम कंगलई मसेक मंगाल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन KMMCO की अहानबा फाउंडेशन देगी थौरम कैसांगतोम इरोम पुखरी मपाल कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा अथोइबा मितुंगलेन ओइना सरुक याखिबा पद्मश्री वारेपनाबना हाइखिबदा अैखोइगी लैखिद्रबा इपा इपुसिंगना थंबिरंबा इना खुल्लबा नात अमदी कल्चर असि ngasiदी मांगसिलकपगी ममी तारी हौगलकलिबा नहासिंगदा अैखोइगी फजख्रबा थाइनदगी लेरकलबा ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म सिंग असिबु निंगथिना ngak senanaba makoida खंगनबा मथौ ताय हाइखि हौजिक लैरिबा फिबम असिदा अैखोइना येंगसिन हौदबा तारबदी लमदम असिबु मसक ताकपदा अचौब थौदांग लौरिबा अैखोइगी इना खुल्लबा कल्चरल ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म सिंग असि सोइदना मांगखिगनि हाइना फोंदोखि थौना फबगी वारी निंगथौरोलगी वारी थमोइदा लेबाक निंगबा पोखनबा ngamba खोंगजोम पर्वा अमदी पेना फमसक नचिंगबा असि हौजिकती ममी सामलकले हाइना पद्मश्री वारेपनाबना मखाताखि ngasi thauram aduda Sangit Natak Academy Awardee Laimapokpam Lakpat Manipur State Kala Academy Awardee Khumanthem Sundari yauna art ki lamda masak nairaba miyoi kayana saruk yakhi Pena konsep sakna ibara aina hamjabani pautumdi thamoida tabi nisina tumo tumigani pena dinusiba panjal taagidre khongjong parvadi nusiba saisak taagidre khongjong parvadi kasenama bala thongna pagadi wari nithorol singi wari khongjong parvata jeruraga isada lerma patriotism Mereka ingin berkena pok nana bagi damuta masih boleh berkira di dalam tawi. सगोलबन केंद्र की कांग्रेस के MLA RK इमोना सगोलबन केंद्र की मियाम की मिहुत ओइबा चही तरुक मपुंग फाख्रे चही तरुक असिदा सगोलबन केंद्र की हाना उरमदबा अहोंग मकया लागले ट्रांसपेरेंसी अमदि अकाउंटेबिलिटी लेहनबना महा की राजनीति की पांदमनि हाइना RK इमोना फोंदोख्रे ngasi सगोलबन ब्लॉक कांग्रेस कमिटी अमदि सगोलबन कॉन्स्टिट्युएंसी प्रोग्रेसिव कमिटी न सिंधुना MLA असिना चही तरुक मपुंग फाखिबा थौरम अमा MLA असि के सगोलबन द लेबा युमदा पांगथोखी थौरम अदुगा मरी लेना MLA RK इमोना हाइखिबदा सगोलबन केंद्र की मियामदा MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट की चपचाब सेंफम असि चही तरुक असिदा फंगहंदुना लागली कुमजा लिसिंग अनिगा सुपना तरा तरेत तरा निपान की ओइनसु सगोलबन केंद्र की ओइना PWD PHED अमदी महुत की मखादा थबक कया पाइखत ख्रे लोइनना मसिगी मथक्ता अहेनबा चाउखत थौरांगी थबक पाइखतनना बहोनरी MLA RK इमोना मखा तारदुना केंद्र असिगी मिहुत ओइगे हाइना खल्लबदी केंद्र असिदा चही मंगा लेदुना थबक तौबियु मियामदा अरानबा प्रचार तौदुना नाकलदगी मिनिस्टर MLA यामना ओइनिंगलबदी महाकी मनाक्ते लाउ एडहॉक MLA ओइना हापीगे हाइना RK इमोना फोंदोखी प्रजार नाकंदन होनगा असाइ बसेर पसिदिया वेले मफम दे फोगलोकना थेनर खोकना साकोय गसिसु साकोय है कली साको खंदे कली साको दि खंदे पयाम खंदने हाबा एक तुम हाइ हाइ जगा तुम तंग जगा मदु खंगरोय हाबदी मसी प्रजार यान उरेदरा पिया रो निमया ओइनिंगदि कोइ दोने संबिरो ओ सिने हाइसे अदे खरो माय पियानो वे यानी पीएस वे यानी नत्रगा खंदे एदोकी एवेले हाकदराइना मतम खरा पुनरमैनो पानसले कांदा असीना मयामी अवापा यिंगसनबिरमु हाइदरा कोर्ट की ऑर्डर की वांगमदा खुराई केंद्र MLA नंगमी हाइबा मतागुम तौरिबा असि MLA असि लोगी मथक्ता लेब्रा हिरम असिदा हौजिक लैरिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन लुचिंगबा लेंगाक असिना अकन मिटयेंग चंगबियु लोइनना नमफुदा कम्युनिटी हॉल सारिबा असि थिंगबियु हाइना कोंगपाल स्टूडेंट्स क्लब ना अपील तौरकली ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unaba amada Kongpal Students Club ki Vice President Thokchom Surachandra na hai Kongpal Students Club ki lampak ta community hall ama sanana bahaina yanaki adubu masigi ona taina bada club asigi awang thangba nakalda karigumba pau amata hairamdana namfuda khurai kendru gi MLA Susindrona community hall saganana bahawraki
हौजिक कम्युनिटी हॉल असी मपुंग फाना साखिबा तारबदी क्लब असी चही कयादगी लेरक्लबा सानबुंग मांखरगनी वाथोक असिगा मरी लेनना कोर्ट ऑफ द सिविल जज सीनियर डिवीजन इम्फाल ईस्ट ता कोंगपाल स्टूडेंट्स क्लब की माइकैदगी एप्लीकेशन अमा फाइल तौबगा लोनना कोर्ट असिना इंजंक्शन ऑर्डर अमा थोखी कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी अमा पोरमपाट पुलिस स्टेशन की ऑफिसर इंचार्ज दा थाखिबा फाउबा लेख्रे लोनना हिरम असिगी मतंगदा एसपी गा उनदुना वारी सानब फाउबा लेख्रे अदुबु कम्युनिटी हॉल साबगी थबकती चंगसिल्ली हाइना थोकचोम सुरचंद्रना पेंदबा फोंदोखी वाइस प्रेसिडेंट असिना मखा तारदुना लेबाक असिदा आइन लेडी हाइबा खंगहननबा लेंगाक असिगी लुचिंगबा चीफ मिनिस्टरना मिटिंग चंगपियु हाइना थोकचोम सुरचंद्रना अपील तौरी लेकाई मरी मंगा नुसी चानना 1945 दगी तिनरइबा इवन जाउसंगदा पाना पाना बो खाइदोंनदना स्पोर्ट तौरइबा जगह असे हंदकी कम्युनिटी होन साबगी थौदोक असिदगी मैरिक पिना मैजाउबी हौबाइदु ओइरकांदा अखोइना पुंगनिंग सिंसिनजरी वाफमदी सेगी फिबमसिदा खुराई केंद्रगी ऑनरेबल एमएलए ना इंडियन पेनल कोड हाइगद्रा अदुगा इम्फाल ईस्ट की सिविल कोर्ट की थोलइबा जज की अखोइ असुगुम्बा ऑर्डर है तारे 15 to 20 इंजंक्शन ऑर्डर से सिगी मथक्ता खुराई केंद्र की ऑनरेबल एमएलए कोई मिंग होने पंजरबरा श्री सुसिंद्रोना मथक्ता लेरबरा हाइबा क्वेश्चन सिबा कोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सीएम नोंथोम बिरेनी पुनिंग बो कोई सिंसिनजरी बसी मतंग सिदा करीसु लैतबा सेल खर की वाहुदा सेल पुरुबी नुपी अमा सेल सिंगु यादे हाइबगी मरालदा सेल पुथोकपा नन मणिपुरी नुपी अमना खौरी मेत्तुना मेट हाटपा फाउबा ngamgani haina ki halamle hairi लोइनना थौदोक असिगी मतंगदा चेनरीबा नन मणिपुरी की इमुंग असी JCILPS वुमेन विंग ना बॉयकॉट तौरे हाइना लाउथोख्रे खौरी मेत्तुना की हलमले हाइरिबा नन मणिपुरी नुपी अदुगी ममिंग सुंदरी कौवी मपुरोइबगी ममिंगना बाबुलिन उरिपो गोपाल जिलाइरक्तगी दोरेन कौबा मियोय अमगी भरागी युमदा लैबनी हाइरी लोइनना सेल पुरुबनी हाइरिबा नुपी अदुगी ममिंगना निंगथौजम रोशनी एलाइस इचन कौवी महाक्सु भरागी युम अदुदा का लौरगा इंसांग नापी योंदुना लैबनी हाइरी थौदोक असी हौखिबा मार्च की तांग कुलुमदोगी अयुकी पुंग निपान ताबा दुवाइदा उरिपो गोपाल जिलाइरक्त लैबा भरागी युम अदुदा थोखिबनी हिरम मसिगी मतंगदा ngasi कैसामपाता लैबा JCILPS की ऑफिस दा पाउमी सिंह उनबा अमदा JCILPS वुमेन विंग की कन्वेनर एस मेमचा लैमना फोंदोरकपदा लमदम मसिदा का हेनबा थौदो कया मखा ताना थोलक्ट्रिङैदा लेंगाक असिना थुबा मतमदा येलहोमी कननबा बिल अमा पास तौबियु हाइना अकनबा वाफम फोंदोरकली लोइनना हिरम मसिगी मतंगदा ngasi इम्फाल पुलिस ता कंप्लेन तौख्रे हाइरी नन मणिपुरी नुपी ममामचा अमना अखोय येलहुमिगी ओइबा नोमगी चरा तांजरीबा कैथेल फंबी ममा ओइबी अमदा nganतांग कुलुमदोय नुमित असिदा महापु मखौरी मेतुना हाट कदबगी मंगोंदे अटैक तौरंबा असि अखोय लैरिबा ममा ओइबी खुदिंमंगना अखोय इसा इसादा थोकने हाइना मसि लौगनी जानबा बिल ngaइरिङैदा अखोय की मणिपुर दा लैरिबा अखोय की येलहोमी की नुपी खुदिमक ममा ओइबी खुदिमकता ngak पायरपा हाइबसे अखोय लैरिबा ममा ओइबी अखोयना मसि लेमना थारोय मरम अदुना हाइबा नन मणिपुरी की इमुंग असि अखोयना ngasiदगी बॉयकॉट तौरे मीतै नत्रगा मैतै सिंगसी महौसादगी मसाना मसाबु अचौबा फुरुपने हाइबगी चाउथोकचबा अमा लैजै मसिमकना मीतै मैतै सिंग असि शेड्यूल ट्राइब लिस्टा चलहंदबनी वाफम असि कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑन शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुरना चंगसिलिबा खोंजंगी सरुक अमा ओइना स्टेट असिदा लैरिबा मसक नाइबा मियोइसिंग उनदुना मखोयगी ओइबा मोट लौबगी थौरमदा ngasi एक्स मिनिस्टर निमाइचान लुवांगना फोंदोखिबनी ngasi mahaki yumda pangthokiba unabaki thawramadуда Thobal district ki Wangkhem Kendra chahi kun mari rom miyam gi mihut oina thabak tawramlaba luchingba asina makhata na hai aikhoi maitai sing asi tribal list da yauna nabagi character chap chana leijai schedule tribe list da challabadi haujik chathariba ILP gi issue asi leiraroi masi maram chana chaba rightful demand ni haiki
State Cabinet na warep na duna lingkhat kiba Directorate of Minorities Welfare bu mapung fana mathau tauba hauhandabagi mayokta Manipur Muslim Welfare Association MMWO na tha siki kunthra dagi April ama fauba jangsin gadoriba General Strike Total shutdown gi khongjang asibu sagwat kani haina United Council of Sora Kakching Irong Chesaba Development Forum Irong Chesaba Anti-Drug and Alcohol Development Organization Minuthong amadi United Golapati Hata Development Council Golapati na tongan na thokpa cherol singda phongdorakli Rashtriya Prashikshan Abhiyan gi manungchana BJP Manipur Pradesh na Sinduna State asigi Constituency Pumbada Pangthoknana Pandamda Paikhalakliba Thaurangi Saruk ama oina nongmagi oiba booth level worker training program mangasi kumbida pangthokre Constituency asigi manungchana Wangu Terakhong Makhalekai Community Hall da BJP kumbi mandal na sinduna pangthokiba thauramatuda Constituency asigi MLA S Birana Miyam amadi Laingaka Henafaba Mari Thamnaduna Laingak asina Paikhalakliba Yaifa Thaurang sing asi Miyamda Mamutana Khangananaba Pandamga loinana Laingak amadi Miyamna Hena Naksinaba program asi Paikhatpani Haina Phongdokhi Amadi Anauba Laingak asigi makhada Chingtam Naksinare Dukan Famba Singna Ban Kaurakani Haiduna Pot Laisenduna Thamlaga Tangna Yonduna Miyamda Wahalamba du Kokle Haibasing Palladuna Laingak asibu Singthaki Ngasiki Thauram aduda ex-minister N Mangi BJP Manipur Pradesh ki secretary P Premananda amadi hanagi president Dr. Ais Borbabu na chingba masak naiba mioi kaya na yaukhibaga loinana Pandit Dindayal Upadhyaya gi ayek pamitamda laisu katuna ikai khumnaba utkhi Thobal District ki Khangabokta Thamari Chupna Chathagadaba Fi Tubagi training course ngasidagi haukre training course adu Lengak asigi Labor Department ki makhada leiba Manipur Building and Other Constructions Worker Welfare Board ki sponsorship makhada Khangabokta leiba T.A. Sorojani Devi filling station da haudokhibani Training center aduda training da saruk yagadawriba Labor Department na sakhanglaba trainers Singdasu P2 nanabagi sewing machine Chani Romsu Thauramatuda Athoiba Mithunglen Oikiba BJP Manipur Pradesh ki Vice President Oiramba T.H. Jadumanina Yenthoki Training Haudokpagi Thauramatuda Khangaboki Ward Singhi Pradhan Singh amasung mafamaduki mioi singna saruk yaki Friends in Need Society Hairok Amadi Hairok Veterinary Hospital Anina Khusamnaraga Hairok Part 2 Champra Thongda Leiba Club Asigi Sanabungda Ngasi Sasan Singda Toina Naganba Tongan ba Laina Singdagi Ngak Thoknana ba Hida Kapagi Thauram ama Pangthokre Thauramatuda Punna Sasan Chamaromda Punna BQ Plus ISS vaccine amasung anti-rabies na chingba hidak makhal kaya lem na kapthoki ngasi hidak kapa nanghaudaba singgi tonganba matam ama leplaga kapthokani aduga ngasi kapkhiba sing adugi su tonganba matam ama leplaga certificate sing yenthokani haina club asigi president K.S. Nimaina phongdoki Chahi asigi February thada maibam lot paching da thokiba laibak thiba thokdok amada aruba fibam da soktuna gyan mangduna Ras Medicity gi ICU da lariba konthauzam dagi hauzikna sagol tongbada mama gi yum da leiba haisnam ongbi ibenu gi machanupa haisnam saitejit ki mafamda help and sacrifice fight back Manipur haiba team amana sel gi oiba tengbang khusina kre hairi Tola Taraba Fibam Chadraba Singda Mating Pangnana Bathorakiba team Asina Media ki Thongda Saitejit ki Mamana Tengbang Niba Tengnabadaki Kongthang Asi Laurakpani Hairi Hauzik Sanabagi Pau Nipan Suba Khagemba State Level Open Mukna Championship 2018 Ngasiki Yamgai Haibong Makhongda Pangthokre Tokcho Maimu Memorial Trust na sinduna laikhidaba Tokcho Maimu gi mingda katpa championship aduda Muknaroi kuntra na saruk yaduna pangthoki Thauram aduga mari leinana Kiamgai Haibong Makhongda Kiamgai Youth Pioneer Club ki Community Hall amasu
MP Dr. Mainana Sangakhi Community Hall asi MP Local Area Development Fund gi senfam dagi lupa lakh 15 changna sakhibani ngasi gi thauram aduga mari lenana MP Dr. Thokchom Mainana Kiamgai Haibong Makhong Lampakta permanent stage ama sanana ba lupa lakh amaga lising yangkhai gi senfam amasu club ki member sing da khusinaki Kunipan Suba Governors Cup Invitational Football Polo Tournament Manipur Police Sports Club Team A Amadi Chingkai Hunba Polo Club Kongpal ani semi final changkre ngasi Imphal gi mapal kangje bungta sana kiba polo tournament asigi ani suba quarter final da Manipur Police Sports Club Team A na Imphal Riding Club Uripok pu Panjil Taret ani da maithiba piram laga tournament asigi semi final changbangam ki chathariba polo tournament asigi ngasi sana kiba ahum suba quarter final dana Chingkai Hunba Polo Club Kongpal amadi Khurai Polo Club ani na match ki apiba matamda Panjil Taret chanaduna match asi draw oibadagi match asigi Aka apogi laiba golden goal na lepnana bada Chingkai Hunba Polo Club Kongpal na Khurai Polo Club pu Panjil Nipan Tareta maithiba pikhibaga loinana tournament asigi semi final changbangam ki Manipur Horse Riding and Polo Association na sinduna Imphal gi mapal kangjei bungda knocked out basis ta chathariba polo tournament asida nupagi polo team taramari na sarkyari hayeng tournament asigi mari suba quarter final match sanaragani Wheelchair Fencing Federation of India na sinduna hantak Khuman Lampak Indoor Hall da pangthokiba Taramatoi Suba National Wheelchair Fencing Championship 2018 da Manipur gi oina saruk yaruba loinana medal fanglaklaba sanaroi singbu Cradle for Disabled Unity Craft Do amadi Disabled Development Association Manipur DDAM ani na sinduna taramno okhibaga loinana achamba khudol piduna pukning thawatkhre oinam sawompung da leiba DDAM gi Office da pangthokiba taramna okpagi thauramatuda mathang thagi kuntaretagi kunmapan fauba Canada gi Montreal da pangthokadauba IVAS International Wheelchair Fencing World Cup 2018 da India team gi damakta khalaklaba Manipur gi sanaroi ahumna mai paknana bathauni ki Manipur lenga ki disabilities ki commissioner Dr. RK Kumar Jitsu sarukyaki Mahakna makha taraduna hai wheelchair masana asi gyan lausingna sanaba masana ma oibana sanaroi singbo awaba wakhal khalhandana nungaina thambiba mathautai maram asina iramda masigi damakta mingchat makhoina purakpa ngamnana ba hotnabada aikoi khudingmaki thaudang lei haiki Lamda masida paliba sarkar sinasu makhoibu pukning thogat piduna IVAS Wheelchair Fencing Championship 2018 asida saruk yaba ngaman biyu haiki IVAS Wheelchair Fencing World Cup 2018 da saruk yanaba gidamakta khalakraba Manipur gi sanaroi ahum adudi matai mayai lekai dagi ningombam Gitanjali Devi Hata Golapati dagi MD Rias Eli Sagas amadi Mayang Imphal Thana maning dagi W Sohodevani Loinana official team oina Syed Abdur Rahman amadi Kangjam Birendra khalakle hairi Mari Suba MCA Plate Cricket Tournament ta TCMDC Thongju Mai Pakre Manipur Cricket Association gi mityang makhada Langthabal Public Ground da chathariba Cricket Tournament asigi ngasi sana kiba kuntra taret suba likta toss ngam kiba TCMDC Thongju na fielding hana sanaba nanaba warep lawki
मैच असिगी अहानबा इनिंग्स बैटिंग सानखिबा YUC क्वा कैथेल मोइरांग पुरेल लैकाइना मैच असिगी अपीबा ओवर 35 यौदना ओवर 19 विकेट 10 मक तुरगा सुपनगी रन 35 खक लौबा ngamखी मैच असिगी अनिसुबा बैटिंग सानखिबा TCMDC थोंगजुना ओवर 9 दा विकेट अनि खक तुरगा माइ पाकपगी रन 13 गा निथोय अदु लौदुना मैच असि विकेट 9 दा माइ पाकपा ngamखी हयेंग चथरिबा टूर्नामेंट असिगी लीग मैच अमदा YWC पातसोय अमसुंग Alamin Lilong Anina Lamba Taunaragani. Awang Kunau Youth Development Association AYDA Awang Kunau Mayai Laikai Sinduna Chatharakpa 13th State Level 7-a-side Village Open Football Tournament ki winner Hemanta FC judging na oikre. Awang Kunau Mayai Laikai Football Ground da Chatharakpa tournament asigi final match da Hemanta FC judging na Khasanjembam FC bu goal Taruk Mangada Maithiba Piduna winner oikibani. Match asida team animak na apiba matamda goal amata chanaba ngamdabadagi tournament asigi winner gidamak kicks from penalty mark na decide tauki maduda Hemanta FC judging na Khasanjembam FC bu goal Taruk Mangada Maithiba thoikibani. Anisuba Sangai Trophy Veteran Football Championship ta saruk yagadoriba TS Birachandra Singh Memorial Football Academy tabung khoki sanaroi singda tracksuit amadi uniform sing ngasi khudol tamkhre United Veteran Football Association na sinduna championship asigi ahan bapangthokiba tournament aduta TS Birachandra Singh Memorial Football Academy tabung khokna champion oiba ngamki ngasi academy asigi sanabungda pangthokiba achamba thauram aduda changangai da leiba RK Fortune Developers Private Limited ki proprietor RK Rameshwarna academy asigi sanaroi amadi official sing aduda tracksuit amamam patsoi part 2 da leiba special contractor W Sanaton nasu mahaki apokpa W Nodia Chan Gimingda sanaroi asina lakadoriba championship asida seasonanaba uniform sing khudol Taukibaga Lunana, Changangai de Leba, A. Wangsekna Football Club Asida, Football Taruk Kusinaki. Ngasigi Tharamaduda Academy Asigi President S. Kurai Lakpa Amadi Lamdam Asigi Football Masana Sibupam Jaba Mioikayana Sarukyaki. Sport University na Lagibasi, Sport is you Mahayamore. Sports da akuna like tamaga doctor engineer oi ba ya ngambadongna competitive exam to government job modona sports field sal kanda tongan be company da tongan ba kanoda akuna isagi thogda profession mo choose to ya ba aduna live me hingba ba mingshet propya ba lamdam sigi mingshet propya ba adugumba mahi tam oi ma oi release sport asia sport haiber field so tongan mahi ma oina masida akoi naharun kudumak bu masida profession mo oi ba ya ba adonda Arabada bulletin asigi headlines amuka hana miyam da thamsage. Poni Kanduna Tourism Amadi Polo Masana Chaukat Hanana Papandam da Marging Polo Complex Chief Minister Nongtombam Burena Sangakre. English Aniga Supna Kun Faubada Malaria Laina Mutatuna Lebak Asigi Oina Manipuna Malaria Laina Laitaba Ahanda State Oina Papandam Tamli Haina State Malaria Officer na Hairi. Amasung Manipur Public Services Commission na laukiba Manipur Civil Service Combined Competitive Examination 2016 amukha na pangthoklabayana laire.